Bismillahirrahmanirrahim. Gelelim. Assalamu alaikum. Hurmatlı dostlar. Mustafa kanalımızın görüşleri. Bugün biz Tuğandar Özgön rayonu Mırzeке ayılındayız. Ötkende uşul жерден sizlerge bir ulaqtın atların çıgarıp tartıp görsetip bergenbiz. Kayradan gelip kaldık uşul жерге Tuğandar. Medereke'nin atların bugün tartıp çıgaralı. Biz menen birge olup atlardı görüңüzдөр. Tuğandar ulantабыз. Mederek, assalamu alaikum. Алейкум ассалам. Денсаулықтар жақшыбы? Аттарды, Құдайға шүкір. Жаңа аттарды шығарамыз бүгін, а? Қандай аттар шығады? Қанша шығады? Қанша ат шығады екен? Екі ат шығады. Екі ат шығады. Екі ат шығады. Жақсы аттар, е? Жақсы аттар. Екеуінің тең улақтары бар. Улағын шауып көріп алса дағы болады да. Шауып көріп ала тұрған ишен үш аттар екен да, анда, е? Анда мына бірінші көк аттан баштай берелі. Бұл қарашынша мынандай қарабайыр өкшін, а? Қарабайыр. Таза қарабайыр бұлар. Таза қарабайыр. Улаққа чауылып жүрген. Улағы тамай бұның. Улағы тамай. 5-5 бар бұ жоқ бұ? Бар, бар. 5-5-ке да чауылған. Чауылған 5-5-тің атта бұл. Бирок мындай ат арық екен, үйірден келген бе қандай? Үйде жүрді бұлар. Үйде жүрді. Үйде жүріп. Мына дәлісін алдырған ұқсайды, а? Дәлісін. Жоқ. Онда көрініп қалады екен. Болды. Аттың жашы қандай? Жашы 2 асый. 2 асый. Азыр ушул жерде чабып көрсек дагы болот, а? Болады. Бұны Қарашорада жүргенде ошақта балдар улаққа өртті бұныңызы. Қарашорада бу? Үйде жүрген жерден қалма чабып өртті. Атты бір қойар әлчі? Атты бір ұзатып көрелі. Ассаламу алейкум. Ат қандай екеніне бір көңіл бұрып қарап тұрғандар. Атқа майлы беріңіздер. Аттың бағасы базардағыдай қойылады деп атат. Азыр сұрайлы. Қаншалық деңгейде арзан бу же қымбат бу? Сіздер менен чогуу билели. Аттың денсаулығы жақсы бу? Денсаулығы жақсы. Денсаулығы жақсы. Ичип жеши зор. Зор. Мына туғандар. Баасын қанша деп атасыңар? Баасын жақын эле 130. Жақын эле 130 миң сом, а? Мына туғандар, менимче аттың арзаны чыкты окшойт. Ат алам деп жүргөндөр болсо, ушул атты көрүңүздөр. Казыктары тазабы? Таза, казыктары өтө таза. Казыктары таза. Азыр эми жемге кире электен болот, а? Жок, кире элек. Эми уже толтура башташ керек экен. Жооштуктарычы? Жоош, өтө жоош. Өтө жоош. Мына тугандар, бою канча чыгып калат? Бою 1.60га жетеби? 60га барып калат го дейм. 60га барып калат, а? Бир бастырып койгулачы. Биринчи номердеги ат ушул болду тугандар. Чөнтөккө ылайыктуу, мындай баасы дагы арзаныраак ат алам дегендер болсо, ушул көк атты биринчи номерге коюп тарттык тугандар. Анда кийинки атка өтөбүз эми. Кийинки англичан жылкысы чыгат. Мына тугандар. Экинчи номердеги ушул чоң атты чыгаралы. Алдыда айттык тугандар, азыр англичан деп ушул ат экен. Шуну көрөлү азыр, эми сурайлы. Баасы канча болду, өзүнүн жашы кандай, улагы барбы, жокпу, баарын билебиз. Медер ака, бул ат боюнча эми бир жакшы кылып маалымат бериң, а? Атыңар чоң экен. Бою канча чыгат? Чоң. Бою 1.70ге барып калат го дейм. 1.70ге такап калабы? Такап калат. Ушу англичан ушул да? Англичан ушул ат. Таза англичанбы же аралашпы? Таза. 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 Каяктан келди бул азыр силерге? Бул Бишкектен келди. Бишкектен келди, а? Кайманаттары барбы жокпу? Жок, кайманаты. Кайманаты жок. Анда англичан болсо бул күлүк экен да? Өтө күлүк ат. Өтө күлүк. Улактары кандай? Тамай улак. Улакка чабылып жүргөн? Салып өтө да болот улак. Келени сүзөт, келениш. Келени сүзөт. Сүзөт, кадимкидей сүзөт ичинде. Мына тугандар, аттын мына өзү дагы мындай ичке тойтук ат экен. Бияка бастырып койгулачы. Арка баскан басыктарын да көрөлү. Өзү англичан дегенде мындай өтө жоон болбойт, ушундай ичке келген буту колу узун күлүк сымалдарга кирет тугандар. Азыр буну да чабабыз. Чабап көрөбүз. Бир кое бербейсиңерби, а? Бул кең тала болсо кеткидей, а? Токтобой эле. Дагы. Мына тугандар, кыска гана чабып көрсөтүп атабыз. Бир 50% гана чабылды азыр.
Эми жашы кандай бунун? Яшы 2 асы bunun. 2 асы. 5 жаш экен да? 5 жаш. Үйүрү несі бар? Үйрü uлагы бар bunun. Үйүрү да улагы дагы. Просто акча керек болуп, срочно сатып керек болуп. Акча керектигине байланыштуу. Токтоп тургула. Мына туугандар. Буга мына кашкасы дагы бар экен мына. Көкүрөктөрү, арканкы 2 бутак. Булат мана мурдуна кемирчек тап коет экен го. Ошонусун кесиш керек болуп атат мынанчы. Баягы кырылып аткан ушундан. Кырылып аткан ошодон. Неде саяпкерлерге айтса ошо Кемирчекти кесиш керек деди. кесиш керек болду. Өзү көп ушундай кемирчекти кескенден оң болот экен, Ошо кемирчегин кесиш керек болуп атат ушуну. Баасын канча дедиңер эми? Бүгүн эртең кесебиз деп аттык эле болбошо ойдот. Баасын Жакын жер. жакын жерде 170 миң. 170 миң сом. Акча керектигине байланыштуу болот экен бул, Сатыш керек болот. Ошондо 2000 долларга айланып калат экен, 2000 доллар. Бияка чыгарылган. Аттын бир сыра баскан басыгын көрөлү дагы. 2000 долларга ушул коюлган англичанды көрүңүздөр туугандар. Менимче алган адам буну багып койгон болсо келечекте өсө турган ат экен. Келечекте дагы чаба турган туугандар. Баасы көтөрүлө турган ат экен достор. 3-чү номердеги ушул тайды тартып көрсөтүүнү баштайлы. Bunun азыр маалыматын алалы. Ээси менин жанымда турат. Сурайлы, кандай тай, породасы кандай? Менимче бул башкача породадагы тай болуш керек. Эгерде жаш болгон болсо. Бунун жашы кандай эле? Бу августка кунан 2 жаш болот. Августта туулган экен да. 2019. 2019 август. Ак жаал экен. Породасы башкача окшойт. Мындай боюнун чоңдугуна карагандачы. Польша, энеси кыргыз. Энеси карабайыр, Бир тишин көрсөтүп койбойлу, Мына туугандар. Ошондо азыр 1,5 жаш экен да, Полторашка. Ошондо кийинки августка 2ге толобу же кандай? Же августтан мына толдубу? Жок, кийинкиге. Кийинки, ондо 1 жаш 3 айлык экен да мынанда ошондо. Мына туугандар, көкүрөктөрү, туяктарын караңыздар. Тик туяк, чоң аттын туягында эле бар экен баш. Тик туяк экен, Бунун баасын канча деп атасыңар? 160. 160 миң сом, Бир ошака бастырып койгулачы. Бастырып көрсөтөлү. Эгерде жаап калгандар болсо, номерге чалып сүйлөшө бересиңер. Өзгөндүн Мырзаке айылында бүгүнкү чыгарылышта туугандар 3 ат чыкты. 3-үнчүсү ушул жерде кашка Польшадан энеси токтогон ушул жазга, кийинки жайга кунан болот экен. 2 жашка толот экен туугандар. Азыр 1 жаш 3 ай. Мына туугандар. Бою канча чыгып калат примерно? 150ге болсо керек го эми. 150ге жакындап калышы мүмкүн, 145тен жогору. Мына туугандар, көкүрөктөрүн бир сыра алып коюн. Жаккандар номерге чалып сүйлөшө бериңиздер. Мына достор, ошентип бүгүнкү биздин чыгарылышыбыз соңуна чыкты. Көрүшкөнгө чейин саламатта калыңыздар.